Yo wabushia sum sorry nyina enkoso hene ai nana warrior prophet gudja yayin December yi mpa ya ma wo se ensi wiye na ensi okra yi wate na woni pabusuo fu a wono de wo so ma wani gyenwie peye no odoma nkoma asase ensuo enhoma enua entwia ne soka yi mpa ya ma wo se ensi wiye na ema watamfo enkolobate awie do bebeka se papa ya dahe Eda number 1 radio a ewo bunsu ai so te yasem menina na du danso a wosan ye sojani ana ekoye interview wo ye sojani a ochichichi spiritualist a wo nye papa oduma ngwana ba say yedom nyame enhira mesi ampai awia kete ya edwa mo amu se warrior de ye ka sunsun ene enkomhyefo adwuma yi dia ene na eye warrior guda opetiti minam sunsun so de ne dia bra warrior city da wo behunu se onyame eye nyame oduma ngwana enhira stay blessed.